والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن قاضي ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد منير علي الوالد خليل عبد الله وأصول مغفر ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qala alaihi salam wa ruwiya lan den riwayataken an Anas bin Malik saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik annahu satemene Sayyidina Anas bin Malik iku qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawu idza wudi'al mayyitu fil qabri bada mu'mina idza bada se bada mu'mina idza wudi'al mayyitul mu'minu bada sobung se bada mu'mina idza wudi'a arikalani den seleh sapa al mayyitu mayyit pada riwayat lain innal abdal mu'min bene idza wudi'al mayyitu fil qabri tapi idza innal abdal mu'min idza wudi'a fil qabri ki ala kulli hal mudhut artena bae sebada mukminah takok riwayat lain nika beri garis toleh saya kira riwayat lain riwayat ukhra wa fi riwayatin ukhra innal abdal mu'min soalnya selebih pas nih kan artinya innal abdal mu'min bener sekabik nama mayit idza wudi'a arikalane den sele sapa al mayyitu mayyit fil qabri ing dalem kuburan innal abda sak temene kawula al mukminu kang mukmin innal abda sak temene kawula al mukmina kang mukmin iku idza wudi'a arikalane den seleh fil qabri sapa si abdul mukmin fil qabri ing dalam kuburan wa uhilah lan den urukaken apa aturabu tanah alaihi ing atasi mayit utawa ing atase sinten niku abdul mukmin abad yaqulu mongko ngucap sapa ahluhu keluargane si mayit wa auladuhu lan pira-pira anake mayit wa sayyidah wa syarifah wa sayyidatu gusti kawula loko kandhek semate nika wa ya syarifatu wong kang mulya fayaqulu mongko dawuh sapa al malaku malaikat al muwakkalu kang den wakili
Atasma'u ana ta krungu sapa sira ma ing barang yaquluna kang padha ngucap sapa kabeh sira kabeh ing kipeneka ahluhu wa auladuhu. Fayaqulu mongko jawab sapa si mayit, na'am inggih, nasma'u, na'am inggih krungu kula. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyeritakake keadaan seseorang yang di atas dunia menjadi orang yang mulia, terhormat, terpandang, baik orang gelek terpandang karena soginah, terpandang polana jabatanah, terpandang kedudukanah, terpandang keturunanah dan lain sebagainya. Karena lumrana orang sayolok ya sayyidah wa ya syarifah, he orang he tang guste, tang jregen, tang atasan, wa syarifah he orang semulje, wahai tuan, yolok alung kelung keluarga nah. Nah, tingpon si mayit kala ampon eloroken kelaban tanah bendem. Yani mayit si mukmin. Adapun mayit mun ghairul mukmin, yakni mayit orang kafir gimpun keadaannya pun berubah tak ingat nikah, karena nikah ki beda ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selama orang nikah cekak iman Islamah ben pernah beramal sesoleh. Nah, teti orang se mayit se mukmin al-abdul mukmin kala tingpone sabak ning kuburan wa uhila liturabu alaih wa uhila turabu alaih, tanah pun mulai bendemaki tanah kula gen ngaji ne ben parak te dungan la tak pate nyaman te dungker pekeran edo Pak. Duh mati ya kabi ya bek rejan guna. Mek pas mejaji yang kok jangan gula ngaji sendiri lah mek tepak kari ya jangan gula tak lain apa jangan gula lah kare gadung bonan pikir tak kereng sini kenik kada bun mau tanpa ajon kereng kebuhdin bentai dunga kare pikir aduh apa sakapi aciling anak tu apa sakapi ciling ruah tu apa sakapi ada orang seterusah. La ilaha illallah. Ponting pon tanah mulai nekoro aki ponan. Uhilat turabu alaihi. Tanah mulai koro. Pacol kan situng kipon neke ponan. Nyak penyak kuliah sampean. Saya rasa mendem. Ya anak sama boleh. Polana sayang ke bapak pasti mah bener bapak enten, walaupun bapak tercinta, ibu tercinta, tersayang, orang yang paling semangki pekol tetep pekol ayo je bendem tak kira gawe petetan tak kira bendem. Saya rasa mekol ya kanca ya tretan ya anak, saya rasa mendem ya kanca ya tretan ya anak. Kini ke pun keadaan kuliwik sambian punan. Tingpon lah mulai napa nyamana bacol ponan mulai tutupin yuruk yaqulu mongko ngucap sapa ahluhu wa auladuhu anak-anak ben keluarga ngucap wa sayyidah tu tang Guste maksudnya sayyid jregen wa syarifah dua orang semulja. Malaikat mereng panggilan dari anak binenah dari keluarga nabon kancana bon anak buah nak pingolok wa sayyidah wa syarifah. Malaikat ada bu atas ma'uma yaqulun ngeding benar apa saya caki orang-orang kasan yaqulu na'am engki mereng gulu malaikat ngeding benda kasan engki mereng gulu malaikat fayaqulu mengko dawuh sapa malaikat anta utawi sira kunta ana sapa sira ana iku syarifan wong kang mulya uba en saya yolok reng mulja ruwah
yang terhormat, kepada yang terhormat Al-Mukarram Hadratus Syekh Al-Karim Ibn Al-Karim, para kepada Kal-Karim baik. Oba an saya lokolok ning mekruah. Naudzubillah. Hadratus Syekh Al-Alim ngeding kasan engki. Oh berarti ba an sela goreng semuljur wa jempol aki bi malaikat wa ba an sela wa syarifadu tang kiai do tang ustadu bintara wa sayyidatu kuste bintara na kena orang yolok bintara ndoro. Oh anta kunta syarifan ba an orang semuljur. Oh ternyata orang semulja masuk ke tanah, saku masuk ke kuceh, saku masuk ada pete, terus saku sabu ada tempat-tempat, ternyata ibu bolong bi cacing tanah, bolong bi olak ben. Anta kunta syarifan, ban semulja saya kawal ke laut ke dejur, muntak nyengke tempak roh. Zaman kepuru mata jalan ke mare sobu dengan banyak orang seru nyengke awal kawal ke barat ke timur oba andria mongko pemerintah mongko pejabat nih oba an saya karak terbang datang ruah tolal badru alaina baca reng maling baca tolal badru. Ada punyan pesen negara ji ada baca ring tolal badru aku nyambut kanjeng Nabi kok. Justru saya ulama mangken tak sambut bareng terbang pak. Dulu jauh ya belah rabu datang iya ini datang sampai tu mercon ces tak ada yang datang balik. Pejabat datang sambut abing jerobing santrena. Wah tolal badru alaina do sering maling baca tolal badru ngelak kuliah dia lah. Anta kunta syarifan ba'an saya mulja saya kawal ke barat ke timur saya yolok Al-Karim Ibnul Karim ruah fayaqulu mengko jawab sapa si al-abdu ini sampean kan nggih bani al-mayyitu berarti kalau saya pertama ini kan lebih napanya mana riwayat dak se innal abdal mu'min bani idza wudi'a al-mayyitu fil qabri innal abdal mu'min idza wudi'a fil qabri beri pengkirene ke berarti karena dak budina abad saya yolo fa yaqulu mongko ngucap sapa al-abdu kaula sira nggih mayyit nika hum utawi si ahluhu wa auladuhu iku yaquluna ngucap sapa si kabeh dzalika ing mengkono-mengkono wa sayyidah wa syarifah ya laitahum tuh menawa kabeh sira ki kabeh anak buwana ben tantretana ben bawahna ben anak-anan ya laitahum menawa kabeh iku yaskutuna padha meneng sapa si kabeh tak ngucap dia dojak keng denger colon ban kabi kana keng lah kasar ngucap sini ka celoko-lokan wa sayyida wa syarifadu ada letang bapa dola ada tang gusti ada tang binter ada datang setora engkau dojak tak ngucap ada ira ban ya laitahum yaskutun keng lecak tak lu ngeluh ada ira ban saya tak loko-loko ada ira ban tak seneng ya lo kuasa mungkin Odin kan seneng saya rasa tak seneng masih boleh seneng semuljo wah mana ada semuljo na protes murabal jambal ceramah agama yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhibullah bemada iki ini sekali muro ngalahib muhiban ban jarengki Odi seneng ya lo pintar ya lo kegus ya lo kiai ya lo ustaz apa aku tak menduk apa luan tahun apa ibal jambal dia kalah heb mau heban bah
tu ada ku tang kiai ada lah tang pinter ada lah ya laitahum yaskutu du dengan dengar ala cek ngak colok je seakan-akan ngocak senika king cek ngocak dengan uskutu cek ngocak dia dengan kau berlem tanah ngedup ke malaikat king tak ngocak senika pak ya laitahum yaskutu cek tak ngocak dia ra pareng-oreng je wa sayyidah wa syarifah proses pemakaman bodoh upacara bodoh pengibaran bendera setengah tiang bodoh proses pemakaman wah syop udah ya kapi macam jenderal sama teh malaikat ada jenderal jenderal kapi prai tembak di atas upacara rualah pemakaman wah aja cak iyan tak tahu dia dalam je lah pada lekiran lah habis saya sabar benda pendem benda tak berharap seni ke pun tak berguna panggilan-panggilan ni kawan pak pinterah lo ragus ya bangun setia sakit hati mempahbal jambal setia tak ustatan kok aku ustad dekecek tingkatan yai ki golok ustad ngomong tak kening belet ben kene saking waduh mau keluar tola pak abes to jala pola ada jimat-jimat sekali ben jejong siapa dia nak haji lain Maji Busro ada sobo kayak sekali dari yang ngocak tak kelar daftar tak kelar jeng rokon tok lah 10.000 kaki rokon tok lah 10.000 lu jajal ngi berhitung sehari 10 sebulan 300 ping 12 sebulan akan lah 300 ping setahun 12 bulan lah berapa je 3 juta belum ngatos ping daftar setiap 20 tahun apa mau tak plus aja ya haji plus yang mau cantak kelar rokon tak aja lah kuat saya 10 menembelah 1.000 rokon ares berapa ya 11.000 ares ya aja lah paling anu lah jangan kau aja lah kelas-kelas paling tingkatan paling tandi PC aja lah 11.000 mau cantak kuat tak yolong wajib tak boleh maji ada maji je lah maji syadu celok-kolokan dirana celok-kolokan diracong lah tak ada gunan kapi je panggilan-panggilan terhormat je malaikatnya boleh ke atas ma'u ma yakulun ngeding benda apa saya caki kasan engki naam ya engki mereng nasma'u mereng gula ya laitahum yaskutu duce tak lokolokan ada ya apa gila nika panggilan-panggilan saya terhormat neng tunya kuaku neng kuburan pun tak berharga pun pak tak berharga jabatan lambang bintang 4 bintang 5 bintang saya tetemu bintang aja bilang itu kebanggaan ada saat kain kafan lah tak guna la ilaha illallah pon tingpon lah macam boleh aki bi para malaikat saya bekeleh bi tineng Gusti Allah atas maun apa atas maun ngeding ban engki pas berharap si mayit kela supaya orang-orang selokolokan wa sayyidah wa syarifah kela cak keng nengar apa fayaghdatuhu fayadghatuhu mongko nyepit hu ing napa niku abad apa al-qabru kuburan fayakhtalitu mongko dadi remuk apa adla'uhu iga wekase utawa tulang rusuke si abad empon wis ngeding do janji ngeding ben engki langsung kuburane siap
untuk ngepek daripada orang gelak nika, padahal keadaan seiman nika. Si mayit nika dalam keadaan iman, keadaan iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Kepek di kuburan sampai remuk, wa yunadi lan undang-undang, wa yunadi lan den undang-undang fi qabrihi ing dalam jero kuburane, wa yunadi lan undang-undang sapa si mayit, sapa si abad, fi qabrihi ana ing dalam kuburane sinten niku si mayit, wa azama tu belung-belungku, wa adzalla maqama tu inoi panggonanku, wa nadama wa nadimta wa nadamta tuh nelongsoku, tuh melas Pak. Wa adhamadu tanglang tolang ibadah remar macam marmok dayriah. Wa dzalla maqamatu macam melas ongkung kok. Macam enan ongku tang kenengan tang kedudukan bilon bu beri atas tunyeng kok. Lapacan kok kapi penguasa. Lopa cek Gusti Allah si Maha Kuasa. Wah. Ya, mereng soki kan kebes, Pak. Mereng soki ini kebes. Butuh motivasi. Wah. Dalam rangka memberikan motivasi. Orang ngodi tak butuh motivasi, butuh PC. Orang lah tadi PC pidato na apa ada mencap motivasi supaya semangat. Aduh tak semangat kalau tak ada PC jadi tak semangat Pak. Lelo. Jauh koreng makin ke PC punan. Ya baca orang ngodi. Asodako ya BBC, umroh haji ya BBC, cuma aja cek sekapin BBC, sekira si halal karena nikah setuju beda urusan nak waku. Eki, reng-jerengan loko-lokan, aban tibi nikah pun melas, oh can, wa adhamatu tang tolang, wa adzalla maqamatu mace asor tang kenengan, wa nadamtah duh melas ongkung kok, getonong kung kok. Wa anafa su'alah wa anafa su'alatu napa du kerase pitakoni malaikat luru tu keras na malaikat cek reng-gereng kulandi selepan banyak malaikat pola pun dud sambian selepan situng ka sasebere nembong tanda selepan kulandi motor dua malaikat bode pote bode celeng. Can malaikat nja kau tak numpak motor di Kelembang di bine dua gula malaikat sing ngode kalah pun mun setu pembian tanda nja kau tadi sahwat kau cek sarkasar cek reng-kereng wa anafa su'ala do cek ras keras kesehatannya ya ngap serangap serba ketakoan Pak tuh ada tak berguna lah. Makom-makom, pangkat-pangkat, kedudukan yang atas dunia pun tak ada punan. Karena menyesal. Hatta tadkhula sehingga melbu apa awwalu lailati jum'atin kawitani malam Jumat min Rajab saking napa niku bulan Rejab min amihi saking setahune si mayit. Dalam setahun ngocak sini ketok sampai malam Jumat pertama bulan Rejab. Nika termasuk narangaki keistimewaan malam pertama malam Jumat pertama bulan Rejab. Keistimewaan malam Jumat pertama bulan Rejab karena bulan Rejab bulan Nasira. Bulan Gusti Allah. Nah, ketepaan si mayit nika pernah beramal dalam malam Jumat pertama bulan Rejab. Mereka malam Jumat pertama neng bulan Rejab nika ekoca engki peneka neng bulan Rejab ini kayak kocak syahrul istighfar, syahrul ibtihal. Nah, kayak banyak orang-orang selopah ning bulan Rejab nih kak. Masuk bulan mari bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Kanjeng Nabi semakin serius dalam ibadah. Mari bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Karena ning bulan Rejab pun tak kereken, bulan Sya'ban tak reken dia. Maka ning bulan Ramadan tekercet Pak, tekercet. Mereka malam Jumat pertama neng bulan Rejab aneh kocak
Napanya mana? Lailatul Raghaib. Lailatul Raghaib. Malam-malam targhib, meseneng. Da orang-orang si berharap ampunan, berharap pangapura dari Gusti Allah, pangapura ridho dari Gusti Allah. Malam Jumat pertama bulan Recep aneka dalam malam saya kocak Lailatul Raghaib. Telebet ponan Pak, tapi bisa beli po lai Recep po lebe inges tete tengere. Malam Jumat pertama bulan Recep aneka malam Lailatul Raghaib. Nah, ning malam nikah adalah Lailatul Istighfar, malam banyak istighfar. Lailatul Ibadah, malam memperbanyak ibadah. Malam ibtihal, ngakone ke Gusti Allah kesalahan ban kelopotan ning bulan Recep, khusus ning malam Jumat pertama bulan Recep. Fadlun katsir wa fiha fadlun katsir. Karena ning malam Jumat pertama ning bulan Recep nikah banyak sarah yang kita nikah keutamaan di antara Lailatul Ghufranid Dzunub, malam esepora pan berban dosa, bahkan sejeraja kecuali otang tetap menotang, bahkan sejeraja dosa raja sekalipun. Syukur minta sepora ning malam Jumat pertama ning bulan Recep, insyaallah benyane sepora nanti ning Allah Subhanahu taala. Ini kan barokah ngaji, mun tak ngaji mosok tahu. Sangkula pada malam Jumat enten malam Jumat memang beda banyak riwayat se narangaki napa keutamaan malam Jumat, tapi khusus neng bulan Recep neng malam Jumat pertama bulan Recep. Sampai depak ke bulan Recep si mayit neka tepak neng pas malam Jumat pertama neng bulan Recep. Fayaqulu mongko dawu sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah, ushidukum ya malaikati inni ghafartulah. Ushidukum nyaksiaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ya malaikati he para malaikat ingsun, inni sak temene ingsun iku ghafartu nyepura sapa ingsun lahu maring si abet, yani maring si mayit, nyepura sayyiatahu ing pira-pira napa niku ing pira-pira kaeleane si abet, wa mahautu lan nglebur sapa ingsun khotoyahu ing pira-pira keluputane si abet. Napa sebabe? Bi ihyaihi kelawan sebab oleh ngurip-nguripine si mayit hadhil lailati ing dalam malam iki. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan kepada para malaikat, ushidukum ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, kata Allah, inni ghafartu lahu, aku benar-benar mengampuni dosa mayit tersebut. Kenapa sebab? Kecuba nek sapa ora salah na juga nih sapa ora, kecuba na salah ben kesalah na sapa ora, sayyiatihi wa mahautu khotoyahu ben kecuba ke ben kesalahan dari bin kok sapa ora, ben cuma kesalahan tok ben kecuba na sapa ora tining Gusti Allah. Napa bi ihyaihi hadhil lailah, sebab orang ria ning malam ria malam Jumat ning malam pertama bulan Recep pernah ngodiin ning malam Jumat pertama bulan Recep. Sebab pagi ini kayak sepora bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab pagi bulan semolje bulan Recep malam semolje malam Jumat tu sana ben kesalahanna kelopotna beres kapi. Seakan-akan tadi dosa. Nah, barokah amal setereken neng malam Jumat gelak mereka malam Jumat ni kecek ke maksiat khusus neng bulan Ramadan ni ka entar ke kuburan mulai sore entar malam Jumat maca surat Yasin, maca surat Kahfi neng malam Jumat, saran orang semaca surat Kahfi neng malam Jumat, maka seminggu malam Jumat sebekal datang maka orang ini kasih ora Jum'ah bi Jumu'ah ni kasih beda. Mon Jum'atun maknana seminggu, mon Jumu'atun maknana Jum'ah, ya Jum'atan deh lah. Keng coba pancet lah demah ben Jumu'atan, waduh aja melarat. Ya pancet Jum'atan saking maleoneng antara na Jum'ah bareng Jumu'ah. Neng Al-Qur'an Jumu'ah tulisna. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, bener jumati jangan ning Al-Qur'an ning surat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, jumu'ah ini ke maknana ya Jumat dia. Mun sampean ngocak Jum'ah seminggu, Jumat kata mun Jumat ini berarti Jumat berarti seminggu. Jum'ah ilal Jum'ah berarti seminggu. Mun Jumu'ah berarti salat Jumat. Usolli fardhul jumu'ati raka'ataini. Ya Jumu'ah. Bener Jum'ah. Kelero mun sampean baca ayat idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati. Congo haro kata. Bener Quran saya kelero keng matan semua belerengen. Idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati. Moneolog panggil jabun Gusti Allah untuk melakukan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, tuli cak samaja ila dzikrillah untuk menuju panggilan Gusti Allah. Naam, aneka si mayit dalam keadaan esopora tini Gusti Allah barokana orang kelak di ngodiin malam Jumat. Mon bisa malam Jumat maos waki menapa maos surat Kahfi. Surat Kahfi baca setiap malam Jumat ota bening hari Jumaah. Mun sambian tak kober malam Jumaah engke baca ning hari Jumaah baca. Sebagian salaf para ulama malah baca dua kali. Karena riwayat ada dua, riwayat serana orang baca surat Kahfi ning malam Jumat ota bening hari Jumat, maka sarang para ulama baca Kahfi kalak Kahfi hadis ini kah ya ning malam Jumat ia baca ning hari Jumat ia baca surat Al-Kahfi. Nah, jadi makin hari apa? Kalau pada hari kok bahasannya Selasa. Selasa laku Rebu Kamis malam Jumat ni ke baca surat Al-Kahfi, kebe hizib ni kebe wirid setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Mari maghrib baca surat Yasin, mari baca surat Yasin lanjut baca surat Al-Kahfi. Peperhatian kebekto ni khususnya yang malam Jumat prai cain mainan sabak sekak ya malam Jumat kira mono malam Jumat apa je anu je lah nyanyian je lah ahli kubur teko nang oma le sangku ni bener malam Jumat to pun malam keng iya malam Jumat re pasar na orang ahli kubur pak saben malam Jumat ahli kubur teko nang oma lah kan beda ki orang melas ta lagu dia bungko naik congo tuh tak norok ngebay bancong kok sak gebay mata engak kangkok nak engkau sak gebay bungko je sampai setiap tangga ke rumah orang kita ngeneng ni mata kada kan beda sampai ni je lautan lo kabit mare ta sakuran ngenengin bungko dekin mate langsung bungko kedua rumah masa depan engkau sengeneng je nak mata engak ben dateng ben malam keng malam Jumat ni ke pasaran ning pasaran biar pasar nareng mate je nyama pasaran pasar mon pasaran ya rame malam Jumat karena pasaran ya rame banyak orang entar banyak orang abad sampet malam Jumat paham engki ini keadaan orang seiman pak sapora bi Gusti Allah mon rese kaper masih bener malam Jumat masih ben malam mula kaper tetap kaper ada kebagusan nemponan sobu masih kaper mau lampe masih Islam mau cerai lah ada tak Islam saya lampe je ada tak penting na waros sak tembengna angok orang kaper sementing jujur masih Islam mau carpak angok kaper sepenting lah Islam jujur ada tak pendingan re Islam jujur kaper jujur deh lah Islam lampe kaper lampe pentingan dia apa ada cereng pentingan tak pada masih kaper mon jujur angok kaper masih kaper mon loman angok loman tempang masih Islam mon cerek kebe nampak
Mun ki anya mah Islam ya tetep bagus. Islam aja sih mah bagus. Perkara kelakonna bisa buru jambur. Kelakon dari Islam coba. Masa Islam masih coba, Pak? Hah? Enten. Masa Islam mon lah. Bener Islam cak bagaimana Islam ria. Orang ini saya coba kelakon saya tak bener. Mon Islam ngajuraki loman, ngajuraki adil, jujur. Islam. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang se-Islam seongkuan, orang Islam lain selamat dari gangguan lesan bentanang. Are Islam. Mak Islam mon teroris lah. Mon teroris bener Islam. Ya masih Islam ya cap. Masih Islam mon cerai, masih Islam mon. Pak napa orang re. Termata sekali cek tadi korban Islam nikah tak pernah ngajaraki kebencian, Islam nikah tak pernah mengajarkan kekerasan, tak ada ngajir apa tepak gurun di tepak tak tepak wah kakek gurun Allah ngebay mercon ban ngerakit tebom tak tepak gurun cecel apa tepak Islam mereka tak apa selina senekele dididik Islam kah salah dididik Islam salah masih cerai. Masih Islam mon cerai, masih kafir mon loma. Nah akhirnya senengan dereng kafir tetina, tak pati seneng dereng Islam pak. Nah neka kekeliruan kuliwi sampean. Pon sekonek mantar moga dadi ilmu semanfaat. Amin. Gula ki dia dek rabono, mumpung nemu lebun, deh lah. Kadang kepe telasan deh ya, paham ba? Neser bola na. Napa tahlil reng sete makin hari apa Salasang ke lagu Rebu Kemis ini tanggal senapa kira-kira itu tuh bila apa tahu satu tuben apa can ben kok sekarang apa can sing ngaji ya tahu satu tuben iya hah mon Kemis malam Jumat berarti malam segeme ya segeme nah bacaan bon keng insyaallah bigudratillah mun pacet ya palancing umur insyaallah Kemis terakhir Jumat pun tutup berarti tahun yang telasannya hari apa Rebu hari apa kana mau benar ya congoreng benyar ya keng aku keng kolak telasana kada tak kuning tanya aki banyak ya mukula lah kalau payah tangok jangan tanggelan ki pokon insyaallah menabi Sabtu Kamis neka terakhir karena Sabtu libur Jumat libur kula ngisi neng Habib Mahdi Al-Haddar Sabtu nah bacaan pun ki sekencang ate kula pun ki mau tahu sa tutupan bisa karep ngasih tok lah sakarep engko ngeremeng kok tak keluar termoga pada lanceng ngomor sehat walafiat saya yakin ke titik ilmu manfaat barokah nambahin saya tidak gawo titel dunia panggilan dunia ya nika setuju tak jamin pak yolok agus bi orang ten nika napa keng gule keng gele kata pak anan kiai iya lo kiai bi orang cek semungku bedara orang tak ngolok kiai ten biasa lah dan baca laba lereng budongku ya cuma ya sok nyojol si mosong so cek teh kenapa aku ngaji dak muhib deh ya deh yes nek sako nek badan wanon deh lah keng ya wile cek terus dadi kiai tak usah lah coko pengkol lan apa ban dadi mun nang iki kiai bahasa sing ngonceng apa dadi gus dadi ruang akhirnya dadi gus-gusan dadi kiai tak usah lah tak usah tertarik lah tak usah tertarik dak jabatan tak usah lah diri dadi ring sabiasa nyaman lah nggih nyaman lah masih 10 kesampean medeng ya ada rengan mau nengkok medeng so viral medeng aja viral pak deh lah jadi biasa bila cek tertarik biar orang ki waku temuan yang akhirat adani wasyarif orang si rendah orang si syarif orang si bolja ternyata masuk ke dalam tanah sampai si mulja kelak ngucap ya laitahum yaskutun tu cek ngucap dera tangan buat tang bangikut da orang-orang si fanatika kok do cek ngucap dera apa sampai malu cek seakan-akan malu ya dan malaikat yolok wa sayyidah wa syarifah yolok orang yang terhormat sampai malu
Kibun mangken malum untuk yolok terhormat, boh macam-macam. Pencemaran nama baik gembian. 5 tahun hukum aja. Boh kerja. Bode pasal aja. Pencemaran nama baik macam-macam. Hepan bah. Ya Allah, nek situ aja tak jamin lagi, tak jamin yolok maji, yolok ustad, yolok kiai, nek hanya napa sebatas titel orang, napa orang saya beri titel, tapi mulai Gusti Allah saya ngecap orang nek coba masih yolok apa pak ipakun coba pak, mulai orang ngecap orang coba, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ngecap nih orang mulja orang bagus, tetap jadi orang semul mulja. Apapun usaha orang untuk memuljaki orang, mulai Gusti Allah tak kesokan memulja, tetap jadi orang hina. Usaha apapun untuk menghinakan seseorang, tetapi Gusti Allah untuk memuliakan orang beneka, tetap jadi orang semul mulja. Naam, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Tetapi kemuliaan mun karobi jabatan, kemuliaan mun karo bereng kekayaan hanya ni kebede-bede tesah, tapi kemuliaan kelaban ketakwaan ani kesemul jeh dunyah ngantos ke alam akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang termulia daripada kalian semua dabun Gusti Allah atqakum, orang yang paling takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Afdalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.